INP Mizo channel clear turte inzain Sipai le vek ule Vawiin March ni som ni le pariat pathian ni ania Inremna mun theva hun tha in chan kan be sei Myanmar ram Buaina chuan zual lama pan zel zoka an chan chin hi kan thlir zui lo theilova rilruero anuam lo du hle ni kan soi thin ang khan kan channel hian information diklo ape chua kang ti kan hlau hlea tun tuma po hian adik ngei nia media tenan confirm chin chok kan soyanga tin ni khata thil thleng hi kan mukim vek man bik lova kan soilo lamte po kha comment lama hinon tui ni le theu don nia March ni som ni le pasari Armed Force Day tun ma a Revolution Day anti Japan Sipai te anlo ne ni champha nimin zet khachu Myanmar tan chuan thima jing ani ringot mai ram chung mun tina mithi hi zan ni zandar ko chhovel thlenga datan la khom thei china khopui lian somli le pali chuanga tangin miza somli le pali an tling to a communication that lo awanga an la hriat lo engemaw zat an om ngei narin ombok hetianga ni awangin nimin March ni somni le pasari Armed Force Day kha European Union chuan chiat nani Myanmar Sipai te tana niza thlak ber ani thua soya Sipai te sual zia hi history a om reng to ang antibok Vawiin March ni somni le pariat hi chu rampum huapin lusun ni ani ringot mai rengun khopui sap dagong lama tukina tang khan Sipai council lam chuan silayan met puak to a mi pahni luwa an ka sakle to meiche pakhata boral he meiche hi eya bank ka thop tu ma khain za twe ania achun thingpui me tur chang walei luk tura wa chuap chu Sipai lamin amita an lo ka fu kher khera damdoi ina an enkol mek line a boralani midang panga ayatamin hliaman tuar bok Mandalay khopui pichi takun township road 56 57 le 116 le 117 in car chu tukin jing tak jing lamdar khat chhovel khan akang le ta dur maya khopui lam in om dan chu kan hriat hlom si in som sari chuang akang ral le vekani kang mai hi engtia lo chuak nge ti hriat ani lova an ram boi dan en hian Sipai council lam thil ti ani lovang ti po soi theilo Mandalay khopuya po voin hian an Buddhist monk tenna satakin kongan zo vele boka CRPH an thlop zia poster mangin an tilang bok ong mi tazan township lama po an mipui tenna satakin kongan zo bok Sipai ho chet du dan hi chu a over ma mani mithen khachuan an chunga lalten rilruti zaw thauna lam damdoi engemo an pe ni oma an ngai thu kan mule zeu thina an parade laya damdoi an eitir lai thalak te chenin social media lama kan mule thina thu chiang tak confirm ani le ni lo kan hriat mai theilo wangin kan soidu ngai mi lova ma si hing hi ani mai om mange ti thei turin Sipai te hi an chero wa em mai ni nimena Myanmar ram chunga Sipai te chet du dan te kha mi hring pa ngai ti atan chuan ani theilo mange o ti tur ang chi rong tak taka civil mi te chunga an tuan lai thalak le video mu tur atam em maya soi sen chi ni lo chutiang chuan ni zana po khan thin tirim thei tak ani do nem ni ti tur khopa sual rap thak an khoi ni in thua thang me ka chu civil mi anung chung an hal hlum thu ni ne zandar som chhovel khan Mandalay khopuya mintre ikin veng office bula mai kang a oma chu Sipai te nan va en thli thlai ani chutia an en thli thlai lai chuan mi pakhat ku anti kum somli le pahni mi chu pona chuakin thilom zia awa en vea Sipai an om lo po ngai tu bik chuang om lo ve mani chen na in bulakang mai chuak chu thil om dan en anga ya lom le hetia wa chuak hi Sipai ten lo ka pin mai ka nga chuan hal ngal nia soyani arap thlak le mai RFA le media palai dang ten thilom zia an zota ani nge ti fin fiani Mandalay khopuya hian nimin khan mithi som pathum aya tlem lo an om nge nia soyani a heiba ka Sipai lamin ruang an lak te
an ka hliam an man te kal theilo te po an hnu ram te anom teu bok mongjua khopuya po voin hian thi le hliam an om le demonstration siam tu te sipai nan ka awangin mongjua khopuya hian mipa pakhat le meiche pakhat an thia hliam tuar mi pariat aya tlem lo an om to ne soyani hliam tuar thita hi nars zirmek kumsom ni mi ma tin za hein ania kani khopuya tanga mongjua khopuya nars wazirmek ani demonstration siam tu hliam tuar te chu medical cover team ten silai muleng kara an vala thina chung te chu kong sira rem chang laya emergency nan lo en kol sok ta thina hetia an buai pui lai hian henu ma tin za heng hi an ka fu ve ta ni sipai sualdan bok hi han soi le ila nimin march ni somni le pasari nia an ka hlum tak kute mong vuina tukin khan paku khopuya an siama chutia mithi vuina kal khom te po sipai lam hian an la not dar sha mani kute mong hi kumsom ni mi ania tukin dar som khan thlan muala aruang vuina an neya hetakal khom mi pui te hi sipai council lam hian silayan an lakap zui ta zel paku khopuya hian nimin khan ama kute mong telin mi palian thi ani tongchi khopui chonnolam demonstration po sipai council in an ka pa lua hliam tuarna an hmayan ka fu tak an hnungzang lam an ka fu tok le ril pot khopan ka te po an om le nual ni in khetet media chona soya chanchin kan la khom thleng hian thi le hliam tuar eng ang chiang an din mun an soi hlei thei ri lovani makui region miang township lama te sakain khopuya te yisachu khopuya te bike mangte le ke mangte in demonstration an siam hloma chin state mindat khopuya chuan mi hring pon chuak du lo zongin hunan lo mangve bok matupi khopuya po na satakin kongan zo vele boka sipai te ne nanin ep kau than thruai tuin kol trong ngatin sipai te pon an hriat thei ngei turin trong traina aman saka chumi nuwa sipai lampon thataka bia in an duty na chin paltlang lo ram turin an ti ve ni nge yanga demonstration siam tu te pon sipai va pa kher lovin thatakin hunan mang ani chin mi te chen na ta han kalemeu lampo voin zet chuan a boi tangei mai nezan lama tang khan thalai rual ramle me puite chan na ne in pe an thanem leya chung me te chu zan khua in an hriam hrei nei ang nen an duty ti hriatani voin lama chuan thil om dan tur a in hlir chho chiang ta kan ko lama tangin sipai engemaw zatan thlenga heng sipai te le kan unaw duty te hi chonnulam khan an in kap ta nge ti hian kalimeu tahan veng lampo indo na muala achang ve tran ta chanchin kan la khom tlaidar nga chhovel thlenga kan hriat thei china civil mi pariat lai in hliam an tuar to a sipai lamero mi som panga aya tlem lovin hliam an tuar to bok hliam tuar te jing a hian meichia pathum antel ve ne soi ania heng zinga pakhat women for justice an director a khui an ti chu a omaka fu ni in voin khana boral tin an ma ni lam tlaidar nga le minute som nga khan tahan veng lal lo thok to thin pudinga anti chumi fapa sang te ya chu a boral vele bok do angin chanchin kan thezung thei che lo dewa tahan le chevel hi amun nai vaya omte khan khonga yen comment lama han update zel ula athange hetianga harampum abuaya civil mi te pon an tor hlei thei tak lova chuan Dr. Sasa poin khuat lai tak ma Myanmar mi puite chan chuak tura che chuak vat turin khovel sarkar rang te angen non le a tun hun hi ram rang tang ruala sipai council rem hun tak chuni ati tun din muna British le US in Myanmar sipai te sum don na an rek na chunga alom thu asoi buka ramdangin sipai council lam ne na in biak rem dan kong zong tura anti anga in biak rem mai a rem thailo thu soin sipai te hian tuna an om dan an ban san ma hi chuan engti kong ma in Inremna hi azon thailo hrim ati ram rang som pakhat heng Australia Canada Germany Greece Italy Japan le Denmark
Netherlands le New Zealand Korea le United Kingdom te US te telin heng ram som pakhat te hian joint statement siamin Myanmar Sipai ten civil mi te chunga rova taka an chet dan an dem tak zet thuan soinon le hloma soile soinu statement hlo om tak tak chua ringot hi minong hlaina hian makatilo kan ti to kha heng ram som pakhat te statement in trom po hian anung anti thakarin omte chiam to lo ani hi atakat an chet ngot lo hi chuan statement hian omzia anei vak lo ani nimin March ni somni le pasari tu khan KNU Sipai te chuan timutra Sipai ke man vala a Sipai pon man nual ani minong hlaina thina ter hle niang Sipai thona pani nen anon thoka helai khokiang vela hotelam po kap nual maya civil mi thile hliam pon om ni in KNU lam chuan an soi ten zanin lam hian tho nei na ron beile don ni om takin ti athanga mipuyan hlau thong hle ni sahim na zongin Thailand lamatlan tok ram noya bibo tok an oma hetianga sahim na zongatlan chia hi mi sang thum zetan tling nia soyani mani March ni kwa a Kachin capital Michina khopuya demonstration a khan mi pani in nun na an chana khamini atang khan KIA lam chuan Sipai le police an kap ta a tun thlengin anin kap teu rengani tukin March ni somni le pariat zing lama po khan KIA nam Sipai te hian minong hlana Sipai hon kap le nia soi ani Manipur state sarkar chon thu chua asiama damlo na wanga India ram damdoi ina in enkol turakal ti lo refugee ang zong chuan tuma Myanmar mi ten anram chung kal lo turin riat tirna achu ani hetiang lam refugee don son lo lam hi Mizoram district then khat point an lo chua to khania chunglam thupek angin thilan tia ngaila Mizoram sarkar in chin mi te thlawang hovin an himna turangai to lo theilo ang hian Manipur sarkar po hian rilruchia aput hi chu arin om chuang lem lova pumodian tiro atia ati hani ve maya amingana ti ve maya ngaila adik zawk ngei na rin omani Manipur state chunga cheng tele Mizoram te Myanmar ramachin na thlak te hi in then thei kan om lova Manipur sarkar po hian Ralthuam don sondan thar anei nge inarin om hle tho mai INP Mizo channel clear to 10 in lo bengwar phale nge kanan base yanga du angin kan update kim hlei thei chia lova comment lama khan kan om na mun theba tangin thil om dan kan update chhozel don nia du sakna ne na kan channel min clear sak thina wangin kan lo me